Prvo, najvažnije je što je predsjednik još jedan puta pokazao koliko vodi računa o građanima i građankama Srbije. Dakle, Vučić je predsjednik svih građana i građanki Srbije i ove mere koje on predstavio su se izrodile praktično iz svih onih razgovora i njegovih putovanja i razgovora s ljudima, dakle, u Srbiji, i iz toga svega mi danas praktično imamo nešto što će početi da deluje od 1. septembra, a to je ne samo olakšice za plaćanje računa za struju, nego ono što svakog građanina u ovoj zemlji zaista tišti, a to je kad odete u prodavnicu i kad plaćate sve ono što čini našu potrošačku korpu, onda u stvari shvatite kako te cene nekako poslednjih godina vrtoglavo rastu. Mislim da je ograničavanje marže na 20% strašno važno. Ona je danas 42% kod nas. I to je negde poruka svima. Država je tu, država je stabilna, vodi računa o svima, videla je da postoji određeni problem i taj problem je rešila da reši. I mislim da je to važno. Moramo voditi računa o svim građanima koji očito imaju problem kada uđu u prodavnicu.